mukilegra na inayo ba Friday. Enero 19. One lesson kalalki kabrisa Friday ba ni ba? Ay si kay kaya luki kay kaya. Lawan ulban ka 86, one text kasaki sa 86 verse ka 5 and 15 bayawan ay si kay kan kabe. Naku sa dawan bila man dawan kupya pihnila kabrisma an padin muna ya lansma kupya pih kalaka batara palisa maninam wini naniba. Verse ka 15 ba kaysa isi kay kan kabe verse wali na isi kay kaysa kuna man dawan kum kupya pihini laka brisma umpira laka tawa kupya baywisa kuna umpira laka ra anreit kara tara palisma bukilay kira ni manani kumi ba ni ulban ka kumelena de white ulban ka camino a Cristo iya ba brisma ka manani kumi ba ni sis maisi kay kaya wahaya 13 ba na 23 bakat bara wana isi sa latuan kalaka tara badukira an makaban ka kumkumdara daw kisa dia nat kara dawan ba baharait ka dawan latuan laka dawan ka ba wanta baiki sa helpuan mo ni sa wantan ka briyaya wan mariki ba dawan dukira an witinaywar ka na ni dukira lawan ulban ka bara nahawi kara mo kilay kira ni bahamarikan ka na ni kumkum yawan ni kaikan sa dawan dukiara andia daw kia ba dawan tas bara dia mangkanya ba anyan bapanya ba an karna ba lawan na bukka ayul brikan nani ba dawan ra winan ka daw kisa dawan ra mari kisa papas krabak king bako, wihta bako, swaki sasa krabako. Pramis kalki briba bako, la dadaw krabako. Dawan utinwar ka daw ki batatas bara, bako sinsat mari kisa, wala naniwal. Nina naniwala wal. Ulban ka nanibara sa. Sinyawan, sampli ka naniwala, nina naniwala uyuetem, dia do kirawan na isis. Lawan ulban ka 23, 1, lawan na 80, wan bara, wan marigi sa dawan ra, nina wala yabi ba dia, sepat. Wala kum yabi ba, swakta kan laka walpaya, lawan na ulban ka 95, 1. Lawan ulban ka 68, 5, bako sinsat 89, 26 bara yun, ay sige ikuita wan marigi sa aysa bako. Tas bara mo kilay ka rin kumi ba ni sor kayasa, ang swakta kan laka wal. Nah kisat tasbanara ay klaban ka tara an ay klaban ka wiyo temiyon wiras tawan kum tawan walara ay klaban ka tara spirit lane karabara ba yon ni clear kayasa dawan ba kingsa an dia aysan niya ba alkidaw kisa nasmalkan ka nani ba muhilay karan na yawanan iuba tihmu karadimi waras kabiasing wanaw ya tiubira dawan ba wan mariki sa wanay sisa lawan na ulban ka na ni bakko yawan na ni kumi ba ni lawan na bukkas tayo takyaw ya bakko diara tara sa yawan wan kupya kraw kayab baha ingni ka dawan dawkan kalatuan kalakan tingki kalaka dukyara baha alukan kayab ni briya ba swaki sakan laka wan kaya antas bais ka na imawala rakli nahkikan babaku mangkaya dukira. Yawan kau stadita kuyabani dawan daukan ka ba dukira. Baha ingni ka ordia yawan nuba dusprinira dia takanya ba luki kay kuyatem yawan kau clear taki sa dawan kupyapin kalaka latuan kalaka padin kalaka ba. An bahasli kalaka baraya ba. Anyaw diara ko yung clear kay ba yon laton la ka umpira la ka dukira isu etem yawan sipnaya ra lakras kasaka or laba dukira muhkilay kirana kan bahaba asla impakisa
bahabawana wa tubira kaysa makaban ka na kumkumuli wandanta kaysa dia matamuh kilay kiranani dia ratara sa yawan baharait kabatan kabriyaya ay klaban katara kumtila raba kau yawan clear kaya baku sinsat one time kara lalblakan ka tanis laka ay lalbarasa panis laka basin baha ay klaban katara baray bayawan nakinat kara help kumtaki sa yawan anitan ka painbriya ba kasak kalukan ka baray badawan ra papas karabako nakisipsa wanta bay kaya yawan ni kumibanira helpuan mo na ya yawan aslalaka ra iwa ya bawitinuan dia taki sa dawan daknika naniba baharait ka unat nayar ta uyatem lawan ulban ka handa 635 ba nafati tuba katay si kais dia saur ka barakan baha Bible raisi kay kuyatem baha nesan ka na ba idol laka brikan naniba or idol laka riwikan naniba lawan ulban ka handa 15 4 ba na 8 bakat an naywatem ka ra baha idol kalaka ni kumkum na ni briya bawal diamata baha na ni basudba saura palisa dawan ol yawan ni impakina ni ba yawan dawan bilay si kay gutem samplikan ni kumkumbarawan marikisa isa sinlawan na bukabara isa bahaidol ka na ni ba mihta brisa o isa kuna diara kang bras kak mabrisa ang diara kiawali kay kras bahwa sampliga kumsa kuna bahasin dawan idol bako idol na nibrika niya ba dawan bako sa kibrika niya ba blasi time kara testamental mo kay si kay godem sindaw kan kanay wa para sa mo kilay karanan kuna dawan diara kumwinan ka daw ki ba dawan wala po idol na ni ba dawan apya mo kilay karanan dawan kumbaman sa heaven ra wala po papas kara kumbaman dawan papas kara bako sa loob la paskan ano pula kumbal mo ngi bahas laubli ka bal mo ngi lili kalupe kumpaske mo ngi nahana dawan nahana wanta wana isisa wiyo itong pula manis na niba rebawa right to sinina blekisa sin blas histor ka testamental mo kradia taki kanya basindo kya nayo one time karabaras las makaban ka kumbalo yon dantag biya ka nahki iwaya sa dawan dakni ka orlupi ka naniba ay darawali nukaya dawan laka daw kiya ba ang daw kaya ba ay luhpia na niwaltakri kaya ba dawan ba nahki ay luhpia na niralaka daw kisa ang dia lukan ka bawal bahaba luki kay kiyan si kayaban ka be dawan na iwa kumibanira leswan mo na